siso na peso tikuma kongoletsa ndiye hemming ndi masita amene timapanga awo sonja kuti tidamaliza tsopano kongoletsa chimodzimodzi umene timapangira uku ngati kupanga pamanja kapenanso kumusi kuno kuti mapeto angakhale otani okongola kumvana sichina What else? Yes? Back sheet. Sorry? Back sheet. Back sheet? What do we say? Who can correct her? Back sheet or back stitch? What do we say? Back stitch. Everybody? Back stitch. Again? Back stitch. Back. Everywhere you walk through. Back stitch. Let us say together, back stitch. Back stitch. Again? Back stitch. Back. Back. Back stitch. Back stitch. Okay. Now then, we are going to continue sewing our book bag. Ena ndikakali mabook bag ya right? Ndeti kalama okatu. Pateni badali aliyense tupilize kusoma. Mwamba? Anaenda mbakali kuweza kuti tuone kuli bati kenako ena petisisoka ena tupilize kugawana salu za tusi. Mfana, kuweza tuone. Panze, katukwe ambili. Zero video. Usi kaya ya pasenda. Usi. Ana kwa kusaidia.
Io hanno aliyewahi ona sare